bounds. Faidi inge bayasong sungtini kisa kaham ke bujelai. Tini Tipra mo thasongni khoroksa phano sumai tangmani nogo thangai sumai tangni. Tangni ingkhana aboni bagi Faidi sungtini kaham ke bujelai anu borok tini tanggai thangya khoroksa phano. Ke Faidi o video no naine se sikang sungo channel no subscribe khlailayano like khlaiyano share khlaiyano tei comment khlaiyano. Faidi bayasong sungtabo kaham ke bujiwi nailayano. Ingke bubagra direct bini Facebook page tini bo tweet khaikya nadi tamni tweet khaikya. Today I will be meeting all my MLAs in Agartala. You will see a breed of new leaders who will take on the government on issues inside and outside the assembly. Will ask the MLAs to speak about issues which many of our people were previously hesitant of raising in the assembly. Yeah, 13 bari parega sabko. Is empower his community which have been deprived, not empower himself. This is not about me, it's about Ke ang nor ni beskango buchina ni babe tini ang bangla ba kisi saraka. Fadi sungjotna kaham ke nailai obono buchilayan. Bobagara saka naje sungoro tini Tiprasarok burbasi pajaga phai. Abni bage sung Tiprasarok bage busu kosto khaitong sung notice no Fadi abni bage o je tweet khamini mote gahke sung saimano bo BJP bai alliance ungei sarkar asuya. Alada babe tongai opposition tongai mano kitu chubai mano haipano bonayo greater Tipra land. Bo saka no compromise sung nangnai Tiprasarokni solution. अभी फाइट नहीं किया तो कभी फाइट कर नहीं पाएगा। Bobagara saka ang situtui saimantutui ani Tiprasarokna ang phalimaya ang thai thana gosiu phiaba ang ani Tiprasarokno ang solution ri khlagnai ingke bayaso nor o budin video ni bisingtei tamo busiman ke kaisa comment khaisa जिंदगी में आने वाले दिन में भी ना बंगाली, ना मणिपुरी, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना ट्राइबल को कभी भी बांटने की कोशिश करूँ। ingke bayaso norok saiman khana Faidi sungta paithago norok o channel no support khaidi om haitebo latest khobor mana bagi te kaham hame norok saimanani bagi HAMBAI.